Slava Isusu, idemo na večerašnju temu. Naslov večerašnji jeste Završimo posao na sudu. Završimo posao na sudu. Sud zna da bude nezgodna stvar. Uglavnom, ja ne znam da ga neko voli, to možda samo advokati koji imaju korist od toga. I onaj koji tuži nekoga, a u pravu je, hoće da u njegovom interesu da se to završi, a onaj koji je tužen, u njegovom interesu jeste da se izvuče. Uglavnom, svi bi voljeli da se to nekako završi. Ono što je jako interesantno jeste, a to je, kad bi htjeli da nađemo đavola, njega lično, gdje bi trebali prvo da ga potražimo? Ono što je interesantno, da Biblija nam kaže uglavnom gdje možeš da ga nađeš. Jako interesantno. Đavo ima svoje kraljevstvo. On je u stvari vladar svoga kraljevstva. To je kraljevstvo palih anđela, zlih duhova. Ali on nije sve prisutan. On je jedan duh koji može da bude na jednom mestu u jedno vreme. Ne može da bude svuda. Zato je on podelio vlast. Pa vjerojatno ima nekih palih anđela kojima dao Ameriku, da Evropu, pa onda na nižem nivou i tako dalje. Neki zli duhovi koji su nad Savinom, odgovorni za Savino selo i tako dalje. Za svaku ulicu i svakog vernika. Tu su neki zabrljavi, vjerojatno su poslije bili kažnjeni. Što se tiče tebi i mene. Ali razumete, nekako on pokušava da sprovodi, on nije sve prisutan. On nije svuda. A gde je on? Gde je to mesto gde on najviše vremena provodi? I Biblija nam pokazuje. U Otkrivenju kaže, pade, optužite naše braće. To je bio đavo, tako. I ljut je što je pao. I kaže šta je on radio, kojih je danju i noću optuživao pred Bogom. Danju je bilo danas, a noću je noću. Što znači taj sud radi danju i noću, to radi stalno. Možda on ponekada i najvjerojatnije malo napusti to mesto, pa se vrati nazad. Ali danju i noću, znate, to je dosta vremena. Danju i noću. Otprilike, znači, ako bi hteo da ga nađeš, naći ćeš ga na sudu. Jako interesantno. Kad gledate vesti današnje, malo na internetu tako čačkate, imate neki koji predviđaju da će možda sad 3. svjetski rat. Zaista je opasno. Možda će 3. svjetski rat. Ali, ako hoćemo da nađemo đavola, nemoj da ideš u Siriju. Retko kad je tamo. Ako hoćeš da ga nađeš, nemoj da ideš u Severnu Koreju. Opet kažem, retko kad možda zađe, ali neće često biti tamo. On najviše vremena provodi, svog vremena, na sudu. Tamo on ide. U određenoj funkciji. Očito da je to posao koji on smatra da je najunosniji, najvažniji za njega. Jako interesantno. Danju i noću ih optuživao pred Bogom. Čekajte, ajde da se vratimo na 3. svjetski rat. Možda će ga bit će ga, okej. U svakom slučaju ono što će biti u Otkrivenju, ne možeš drugačije ni da nazoveš nego 3. ili 4. ako prije toga bude 3. Neki svjetski rat jeste, za ne? To je nešto veliko i globalno. Ali jako interesantno, danju i noću na sudu. Zar mu nije bolje da sredi 3. svjetski rat? Što ga nije sredio pre 70 godina završen 2. svjetski rat? 70 godina je prošlo od 71 tačnije, prošao od 2. svjetskog rata.
I razumete, sve ovo vreme, on najviše vremena visi na sudu. Zar nema on pametnije posla? Ili on zna da mu je to najbolje mesto i tamo je najefikasnije. I očito da on to radi. Da to nije mogao da pusti nekom drugom anđelu palom, možda drugi anđel pali i ne može ni da dođe na to mesto, a možda također da ne zabrlja. Znate, sve što hoćeš dobro da se uredi, znate ono, on će sam to. To drugima je dao nešto drugo, Ameriku, Koreju, Evropu, to je drugima dao, a on sebi ostavio kancelariju. Tužiteljsku kancelariju. Pričat ćemo o tome što mu je to toliko važno, zašto on smatra da je to najvažniji posao koji on može da radi. Zar nema druga posla? Jako interesantna stvar. Danju i noću pred Bogom. Ako Biblija kaže da se to dešava, onda se to i dešava. On dakle tamo dolazi u službi, znači postoji mjesto u duhovnom svetu koje se zove sud, sudnica, gdje on može da priđe i da podnese tužbe protiv vernika. Znači on dolazi u funkciji tužitelja ispred sudije Boga, da podnosi razne optužbe, tužbe da podnosi protiv vernika. Ja nisam nikad prisustvovao nijednom suđenju. Vada i neću. Ne želim to, ok. Nije to nešto da ja volim. U stvari jesam, nešto slično jesam. Sad se sećam da jesam zaista. Mogu sad dajem neke iskaze. Prema nečemu što je bilo na nivou prvog opštinskog suda u Beogradu. Znači, jesam, ajde kažem, sad već i jesam. Ali, imali smo ono suđenje u Hagu, pa smo onda to naši puštali na TV-u. Pa tu i tamo, neki put me zanimalo da vidim šta se to tamo radi. I onda sam vidio kako tužitelji rade. Tužitelji, oni čitaju optužnicu. Njihovo je prvo da iznose optužnicu, a onda dokaze na osnovu te optužnice, o tome se radi. Oni imaju dokaze, onda odbrana ima svoje dokaze, onda sudije treba da presude, sudija treba da presudi da ili ne, jer bilo dovoljno dokaza, da li su te optužbe ispravne bile ili nisu ispravne, da li ima dokaza ili dokazi koji su bili suprotno i tako. Ali uglavnom, ono što se znalo vidjeti jeste, na primjer, tuže nekog generala, nekog koji je srpskog generala, tačnije, tuže ga, ali mnogo puta nije bila jedna tačka optužnice. Znate, nego ima više. Na primjer, optužnica za genocid, pa optužnica za nepoštovanje pravila rata, pa optužnica za ubijanje, razumete, znači, tačka 1, tačka 2, tačka 3, tačka 5, tačka 10. Znači, i bilo je takvih slučajeva da nije samo optužen po jednoj tačci, nego optužen po više tačaka. I onda sad imate dokaze za, dokaze protiv, a onda poslije toga imate presudu. Ponekada je presuda bila ovaka. Oslobađa se pod prvoj optužnici, nije kriv. Za genocid nije kriv. Za kršenje pravila rata, kriv. Razumete? Pa onda, na primjer, za maltretiranje zarobljenika, kriv. Za ovu, ne znam, četvrtu zločin, za ljudski zločin, nije kriv. Razumete? I za one dve za koje je kriv, zatvor 15 godina. Na primjer. Ali za neke je oslobođen, za neke nije oslobođen. Što nam pokazuje kako zaista sud radi. Tako zaista radi. I tako tužitelj zaista i funkcioniše. Možete li da ga zamislite sa šta on zaista radi, zašto danju i noću, šta on zaista radi? On iznova na sud Božji donosi fajlove, zapise, činjenice protiv tebe i mene pod tačci 1, tačka 2, tačka 3, tačka 5, tačka 10, tačka 20. Zato i tema jeste završimo posao na sudu.
Jer, šta ako je protiv tebe podignuta tužba na 20 tačaka? A ti i ja smo do sada odgovorili na 3. Ili 5. Ili 12. Ostaje još uvijek 8 tačaka protiv tebe i mene, za koje nam se sudi. I sud nije završen. Nije završen. A dok nije završen, nemaš slobodan je ili nije slobodan. Jer jednostavno nije završeno. Znači, ima nešto nerešeno. I sve u duhovnom svetu čeka da se to reši. Jer dok se to ne reši, nije rešeno jednostavno. Čeka se. Možda bude da, možda bude ne. Kada Isus pričao o molitvi, molitvu je stavio samo na 3 mjesta. Pogledajte Isusovo učenje o molitvi, samo na 3 mjesta je molitvu stavio. Ispričao Oče naš, gdje ti i ja dolazimo da molimo našeg Oca koji je usput i kralj, car, kralj, kako, znači Oče naš koji si na nebesima. Znači, ti pristupaš svome Ocu, kralju. Druga priča koju on ispričao o molitvi jeste, znate onaj čovjek kome prijatelj dođe noću, pa on hoće da mu posluži nešto za jelo, a nema pode kod prijatelja u komšiluku. I Isus namjerno izabire te kontraste, znate, te ovaj uspavan, te mu se ne ustaje, a ipak će ga dobije. Jer kaže, ako neće da mu da zato što je prijatelj, daće mu zbog hitnosti njegove. Ali Isus naravno pravi kontrast. Bog niti nije uspavan, niti nije neraspoložen, nego Isus namjerno nam govori kad u ljudskom nivou molitva i traženje zna da se dobije kako više neće kod Boga. I 3. mjesto je sud. Udovica koja dolazi pred sudijom, odbrani me od moga neprijatelja. To su 3 mjesta na koje Isus stavio molitvu. Znači, pristupaš Bogu koji je Otac i tvoj kralj, pristupaš Bogu kao svome prijatelju i 3. mjesto jeste dolaziš na sud. To su 3 Isusove priče. Gdje je u stvari molitvu stavio. A jeste ona priča o sudu dosta poučna i za druge stvari. Međutim, da se mi vratimo na trenutno što se zaista dešava u duhovnom svetu. Znači, kojih je danju i noću optuživao pred Bogom. Budite sigurni da đavo, on jeste lud, mislim, biti u Božoj prisutnosti pa se to napustiti. On je zamračen, nema tu mudrosti, to nije mudrost. Ali trenutno on radi ono što je najefikasnije od svega. Jer vidite o čemu se radi. Jer ako stvar na sudu nije sređena, što se tiče nas, ono što nije sređeno, nije sređeno. Što nije završeno, nije završeno. To na neki način njemu daje legalno pravo. Ili, drugim rečima, to na neki način ne dozvoljava Bogu legalno pravo, kao kralju i kao našem Ocu, da izlije na tebi mene sve blagoslove koje bi on htio inače da izlije. Jer sud nije završen. Sud nije skroz sređen. Shvatite ulogu neprijatelja, da ako može da izmisli, ali stvari tome, ako može pronađe još neku tačku, od negde, samo daj da se nikad ne završi, ako je moguće. Da nešto bude nesređeno, da nešto bude legalno kočnica Bogu. On hoće kao kralj i Otac da te blagoslovi, on hoće da deluje kao prijatelj, ali ima legalnu barikadu, jer sud još nije završen.
nije završen, nije sređena stvar na sudu. Isus je inače ispričao nešto za sebe. On je rekao, dolazi knez ovoga sveta i on protiv mene nema ništa. Nijedna tačka optužnice nije bila protiv njega. Nije bio protiv njega, nije bilo ničega. Koliko je sud jako važna stvar i koliko je bitna stvar. Toliko je važna da Biblija kaže da je Isus naš zastupnik. Sad mi imamo tužitelja, ali imamo advokata za nas. To je Isus. Pa kad Isus govorio o Duhu Svetom, on je rekao daću vam zastupnika, daću vam drugog tešitelja, a reč jeste parakletos u grčkom jeziku. Jedno od značenja jeste advokat. Zastupnik, pomoćnik, također jeste advokat. Pa onda imaš Isusa advokata, onda imaš Duha Svetog advokata. Pazite, ako Isus advokat i Duh Sveti advokat, onda budete sigurni da je Otac advokat koji usput i sudija. Ali se razumije advokatski posao. Ali je također i sudija. Vidite koliko je to na legalnom, koliko je to na pravnom nivou. Šta će nam Duh Sveti advokat? Šta će nam Isus advokat? Šta će nam Otac advokat? Koji je inače i sudija. Da li shvatate da je to ozbiljna stvar u ovom svetu? Da je to jedno od najbitnijih dešavanja što se inače dešava. Jer kako se presudi, od toga sve zavisi. Ne znate? Kako se presudi, od toga sve zavisi. A onda uvijek imate i naš deo. Kad pogledate tekst. Pade optužiti naše braće, koji ih je optuživao danju i noću pred Bogom. A oni ga pobediše. Krvlju Isusa Hrista i rečju svog svedočanstva. Vidite, postoji neka uloga naša. Postoji kako da pobedimo tužitelja. Kako da pobedimo tužitelja. I sad bilo je to nešto, znaš da si se mogao prošli put nešto, da se završi. Znate tužbe u Beogradu, Pančevo, tako, u Beogradu uglavnom završeno. Zvao advokat i kaže, gotovo. Još nešto se tu iskomplikovalo, on vada menjao adresu, pa neko rješenje nije stiglo. I on kaže, gotovo. I kaže, čestitam, to je velika pobjeda. Tako on reče. Bili neki htjeli da uzmu crkvenu prostoriju. Nemaju nikako legalno pravo. Ali eto, palo im napamet da uzmu crkvenu prostoriju. I podneli su to na opštinski nivo u te opštine Vračaru, u Beogradu, a to ima nivo prvog osnovnog suda. Naravno nisu imali nikakav legitimni snagu i nisu mogli to zaista da urede. Ali eto, neko je htio da buška i da proba. Uglavnom kaže, čestitam na pobedi, to je velika pobeda. Vidite kako on kaže, pobeda, znači neko hteo da te tuži, i ti si se odbranio, ti si pobedio. Znači to jeste pobeda. I tamo kaže, oni ga pobediše, krvlju Isusa Hrista i rečju svog svedočanstva. Krv Isusa Hrista mi znamo šta je to nas pere i čisti od svega. I reč našeg svjedočanstva, mi nešto trebamo da kažemo. Mi nešto trebamo da izgovorimo. Znači, mi imamo našu ulogu u tome. Ti i ja imamo advokata Isusa, ti i ja imamo advokata Duha Svetoga, taj sudija u stvari navija za nas, ali mora po svom zakonu da ide također, on ne može da prekrši zakon. I to je đavo ono što upravo koristi. Đavo nas optužuje koristeći Božji zakon. On na osnovu Božjeg zakona ide protiv tebe i protiv mene, protiv vernika, koristeći se Božjim zakonom, donoseći tužbe na osnovu Božjeg zakona i iznoseći pred Božjim sudom
tužbe protiv tebe i mene, osporavajući Božje pravo da tebi meni pomaže blagosilja da deluje u našim životima. Koristeći se Božjim zakonom. Zato je toliko važno da se to odradi i da se to završi. A mi imamo naš deo u tome. Oni ga pobediše krvlju Isusa Hrista i reči svog svjedočanstva. Ako ti ja ne znamo da to uopšte postoji, neće da valja. Jer ti ideš kroz život, nemaš pojma da ima još tu 10 optužnica protiv tebe koje nisu sređene, Bog zna da nisu sređene, đavo zna da nisu sređene, duhovni svet zna da to nije sređeno, da to nešto nije završeno, i zna se zašto ne može nešto da bude. Zato što sud nije gotov. Kad se završi sud, naravno, on ih optuživao danju i noću pred Bogom. Što se njega tiče, da se nikad to ne završi. Razumite? Što se njega tiče, njegov je cilj da to traje ceo tvoj moj život. Da ako može nešto da nalazi, da traje ceo tvoj moj život i da se nikad to nešto ne završi, jer onda ima nešto na osnovu čega će da koči Božje delovanje, nešto na čega on zna da legalno, pravno ti nešto od kralja Boga ne možeš ni da primiš. Ne možeš. Jer ovo nije gotovo. Ovo nije završeno. Shvatate da đavo smatra da mu je najvažnije mesto i najbitnija stvar, nije njemu najbitnija stvar da započne Treći svjetski rat. Jer on to i ne može dok se ne pusti, zar ne? Nije njemu najvažnija stvar, ne znam, neka atomska bomba negde. Jer on dobro zna, iako zabrlja, Bog se izvodi na dobro onima koji ga ljube. Tako da on nekoliko puta video da on nešto uradi, ona poslije bude bolje da nije uradio. Ali, ovo zna da radi. Ako on legalno, pravno osporava i stoji između Božjih blagoslova i ono što Bog ima za tebe i za mene, i nebo što ima za tebe i za mene, i ako on pravno to osporava, koristeći se Božjom reči, Božjim zakonom, da ti ja ne možemo da primimo, to je najvažniji posao što on smatra da treba da radi. Najvažniji posao koji smatra da i najefikasniji. Zato on to i radi danju i noću. Znači, ako hoćeš da ga nađeš, tamo ćeš da ga nađeš najčešće. Tamo je, podnosi neke tužbe dalje. I ređa, jedno, drugo, treće, on samo ređa. A znate kako ide zakon? Na sve to mora da se odgovori. Ne može ništa da, nijedan fajl, nijedna fasciklata, nijedan taj spis ne može da bude, da se ne odgovori. Da se ne sredi. U našem sudstvu se ima ono zastarevanje, znate, to su izmislili da se nešto zastari i onda neki vladika koji je bio tamo tužen za svašta nešto, ovi iz vlasti su se potrudili da to zastari. Znači da nikom ništa, prošlo vreme, on jeste kriv, ali slučaj zastareo i ništa nikom. Jednostavno prošlo dovoljno vremena i slučaj dakle zastareo. Znači to se dovoljno, vuklo se dovoljno, sad oni vada hoće da to srede, da to nešto se promeni, da više ne može to toliko da zastareva, ili bar taj sudija koji dozvolio da to zastari, da sad bude on kažnjen, da se to nekako više ne dešava. Jer dosta važnih slučajeva jednostavno nikom ništa, kao ostao tamo u fioci i to tako stoji i jednostavno puj pi ne važi više ništa. Ne važi ništa. A ovo se radi o Božjem sudu. To ne može da se izgubi. Znate, ne može da ne stane. Mora da se adekvatno na svaku optužnicu odgovori. Da bi se poništilo, da bi se anuliralo. Ponovo da vratimo šta nam Biblija kaže. Biblija nam kaže ovako. A oni ga pobediše krvlju Isusa Hrista, znači, pre svega pobeda jeste kroz krv Isusa Hrista. I rečju svog svedočanstva.
Znači, mi imamo aktivnu ulogu na tome. Jeste Isus tvoj advokat, jeste Duh Sveti tvoj advokat, ali ti i ja mora se pojavimo na taj sud isto. Zato Isus treću priču ispričao sud. Prilaziš ocu, dolaziš kod prijatelja, sud. Prilaziš ocu, dolaziš kod prijatelja i sud. Vidite kako je sve to jasno u Bibliji samo kad ga vidiš i kad dobiš otkrivenje. I hvala Bogu, Bog je počeo da daje to otkrivenje. Ja sam prvi put čuo od nekoga, onda sam razmišljao, onda sam kopao, i onda sam dobio još i hvala Bogu na tome. Jer tamo kaže, oni ga pobediše, krvlju Isusa Hrista i rečju svog svjedočanstva. Nekako ispane ovako, kako vrijeme prolazi, hrišćani će sve više i više da pobeđuju. A kako da pobeđuješ ako uopšte ne znaš što trebaš i da se boriš? Kako da pobeđuješ na sudu ako uopšte ne znaš da ti tu nešto treba da se pojaviš i nešto treba da odradiš? I ne znaš o čemu se tu sve radi? Ma teško. Duh Sveti jeste advokat, ali on je pomoćnik. Nama pomaže da mi odredimo neke stvari. S kakvim stvarima to đavo može ide protiv tebe i protiv mene na tom sudu? Šta on ima to kao argumente? Zašto Bog ne može da odgovori na tvoje moje molitve? Zašto on ne može da uradi nešto što bi on hteo da uradi? Zašto ne može da izlije punom merom carstvo Božje na tebi, na mene, kroz tebe, kroz mene? Šta ga to sprečava? Zašto on ide, ti ne možeš to da uradiš zato što si ti rekao to i to? Na osnovu toga i toga. Pre svega su tvoji i moji gresi. To je normalno. Tvoji i moji gresi. A druga stvar, postoji još nešto. A neki put nisu samo tvoji i moji gresi, nego gresi naših predaka. Također. Mogu da budu tvoji i moji gresi, a mogu da budu gresi naših predaka. Opet se po Božjem zakonu. I Biblija kaže, Bog je onaj koji kažemo grehe otaca njihovi na deci njihove do 3. i 4. kolena. I sad imate grehe otaca. A to znači otac i majka, deda i baba, pradeda i prababa i može da bude čak čukun dede i čukun babe. I to se zove krvna linija. Znači postoji mogućnost da nešto postoji u našoj krvnoj liniji što legalno daje pravo neprijatelju da po toj krvnoj liniji dolazi i ponosi optužbe protiv tebe i protiv mene, da kao naslednici toga i toga, kao deca toga i toga, ti i ja ne možemo da primimo nešto jer pravno ne bi mogli da primimo. Bio sam pričao to jednoj sestri iz Beograda i ona je rekla, a otkud ja znam šta ima tu? Međutim, sljedeći put kad smo se vidjeli, ona kaže, ja znam. Vidite, mi imamo Duha Svetoga pomoćnika. Ti odeš pred Boga i ona kaže, znam, a to sam nedavno saznala. Ona je imala neko suđenje i prilikom tog suđenja za neko imanje, ona je shvatila da što se tiče tog imanja, ona je saznala da njen otac krivotvorio testament. Što je dovoljno, znate ono ne svedoči lažno, što je dovoljno biblijski da dođe prokletstvo na njenog brata i na nju. Da dođe prokletstvo na njenog brata i na nju. I to jako prokletstvo. Veoma jako. I ona je rekla, a otkud ja znam, a da kad se pitaš i kad Duh Sveti dođe da ti pomogne i te kako ispliva i znaš i da ti da saznaš. I ona je shvatila, kad smo završili te večer, ona kaže, sutra ja na kolena. Znam dođe da ide na sud, da sređuje stvari tamo na tom sudu. Što se tiče greha predaka, znači Biblija pokazuje mogućnost da na osnovu krvne linije, to se zove krvna linija, znači mi bi trebali da imamo čistu krvnu liniju, očišćenu krvnu liniju. Ako nemamo očišćenu krvnu liniju, kroz krvnu liniju, kao krvni nasljednici možemo da dobijemo probleme. Također,
postoje neke druge linije. Postoje neki put i neke druge linije. Kako Bog vodi. Ti se nešto pitaš, a onda ti poslije da odgovor. Prošli put kad sam pričao s Vesnom, ja joj pričam i govorim joj kako je započeta crkva u Beogradu koju sam ja bio preuzeo u maju 2013. godine. U stvari započeta je tako što je bio misionar iz Australije, došao da pomogne crkvi u Srbiji, a onda to isto crkvi koji je došao da pomogne, on se tamo posvađao, otišao i poveo broj članova sa sobom. Baš lepo. Izašao si crkvi pa si povukao ljude iz te iste crkve koji si došao da pomogneš. Ali si baš pomoć, tako? A onda si došao pa s tim ljudima si započeo crkvu. Sa tim ljudima i baš jedan fini način kako crkva baš treba da se započne, zar ne? Baš lepo. I onda sam ja pričao, ja sam shvatio ko čovječe koji ja problem imam. Jer to je temelj. Temelj je prljav skroz, a ti sad trebaš tu nešto da gradiš. I ono što vidimo, naravno trebalo očišćenje. Znači ovo je bila prljava krvna linija, smo pričali, a sada imate prljave i duhovne linije. Zavisi ako je to tvoja služba, na primjer. Tako. I to treba da se čisti. Znači ovo bili moji preci, moji oci fizički, a ovo su moji oci duhovni. Možda se mi nešto ne slažemo, ali ko je od koga šta preuzeo? Ko je nastavio da radi šta? Razumete? Koga si ti nasledio u službi? I ja sam shvatio upravo gadan problem. I onda je došlo ovo naučavanje. Onda sam čuo za ovu stvar. Za čišćenje. Onda sam kopao dalje i vidim, pa rekao, ovo je prava stvar. Inače, ja sam prvi put čuo ovo od jednog apostola. Bog danas ima neke apostole. Ja nisam znao za njega, tako naišao sam na njega. A onda posle sam ga potražio dalje, pa sam čuo, a onda sam čuo kako rekao za druge neke, za koje sam već čuo, kad su oni čuli ovo, da su oni rekli, pa ovo je tako menjajuća stvar, tako važna stvar, tako bitna stvar, tako da kažem, Amerikanci kažu game changer, promjena igre, ali u našu korist ovog puta. Ovog puta u našu korist. I onda sam imao odgovor, koji idem ja, da se, princip je sljedeći. Kada gledate Stari Zavet, na primjer imate Danila. Danilo je molio jednu pokajničku molitvu, a time je ispovedao greh svog naroda i svojih otaca. Nije on lično uradio taj greh, ali se poistovjećivao sa tim grehom i priznavao ga kao svoj. I onda je molio Boga za oproštenje. Znači, ovako to trebalo da ide, Bože, oprosti meni, ja i moji preci, mi smo krali tuđe vernike. Naprimjer, molim te, Bože, da oprostiš. Razumete? Molim te da oprostiš. Biblia kaže, oni ga pobediše, krvlju Isusa Hrista i rečju svog svjedočanstva. I kad to uradiš, Biblia kaže, ako priznamo naše grehe, vegan pravedan nam oprosti, očisti od svake nepravilnosti. Ali važno je poistovetiti se. I priznati. I moliti za oproštenje. Naravno, ako su to, ti pominješ, na primjer, ova sestra je trebala to da uradi u vezi lažnog svjedočenja. Ona treba da kaže, Bože, u mojoj krvnoj liniji mi smo prljavi, mi imamo lažno svjedočenje, oprosti Bože. Oprosti Bože. Otac je umro, ali to oproštenje treba da dođe na nju. Sada krv Isusa Hrista treba da pere njenu krvnu liniju. To je biblijski način da se poistovetimo i da molimo za oproštenje. Isus je kritikovao Izraelce koji u većini nisu to htjeli da rade. Znači, došao je u jednu generaciju koja nije htjela da se poistoveti sa gresima predaka. Nešto kontra od onoga što on očekivao da oni treba da urade. Razlog zašto što to ovako funkcioniše, kako sam vam rekao. Bog hoće da oprosti, jer neko mora da ispovedi.
Razumete? Bog hoće da oprosti i hoće da očisti, ali neko mora da prizna. Neko mora da ispovedi. Zato kaže, oni ga pobediše krvlju Isusa Hrista i rečju svog svedočanstva. Neko mora da ispovedi. Neko mora da posvedoči. I on je došao u jednu generaciju i on kaže, vi ukrašavate grobove proroka, a govorite da smo mi živjeli u vreme naših otaca, mi ne bismo pobili te proroke. Tako, oni su ih pobili, a vi još im grobove napraviste. Drugim rečima, vi samo nastavljate u gresima njihovim, razumete, jedan ubio, drugi napravio grob. I on kaže šta su oni govorili. Oni su govorili da smo mi živjeli u vreme naših otaca, mi ne bismo. Skroz nešto kontra od onoga što on htio da čuje od njih. On je htio da čuje od njih, Bože, mi smo protiv tebe bili kao narod, mi i naši oci i krv je na našim rukama, u našoj liniji, oprosti Bože. A oni su radili kontra, oni su rekli, ja to ne bi uradio. Ako imaš u krvnoj liniji prljavštinu i greh ili u duhovnoj liniji, kako god hoćeš, kontra od onoga što Bog hoće da se napravi, da kažeš, a ja to ne bi napravio. Kontre. Druga stvar, mnogi gresi su na nivoima. Neko je možda ubio fizički. A Isus kaže, ako mrziš brata, pa opet si. I to ubijstvo na neki način. Pa onda kaže, vi ubijate. Jakovljeva. Kako sad ubijaju? Šta oni rade to? A piše vernima. Kaže, vi se borite, vi ubijate, vi ratujete. I jezikom, također. Razumete, neko je napravio preljubu fizički, neko u svome srcu. Shvatate da mnogi gresi su upravo takvi, mi skroz možemo se poslovetimo s našim precima. Jer shvataš, ako je to u tvojoj krvnoj liniji, to je kod tebe, nisi ti ništa bolji. Razumiješ? Ta prljavština je tu. Ta prljavština jeste tu. Znači, to je način kako treba to uraditi. Ja sam bio to jednom radio, rekao, dobro, idem ja, spremim se ja, idem na molitvu. Kako svašta dođe? Svašta nešto ti padne na pamet, inače ti ne pada. Tako. Ali dolazi, tako što ti vidiš, Duh Sveti ti lepo kaže, to treba. Vaza nešto treba. Još sam imao tu sreću da dosta su moji bili mladi, posebno ta linija, ja se srećam i pradede i razumete, od neke linije i moj deda je umro prošlog decembra, razumete, i dosta znam o familiji, dosta smo znali o šta ima tu i šta sve tu bilo, a bilo je svašta, moram kažem. Tako da dođe mi to, do jedno, drugo, pa onda ovo duhovno kad sam setio potreba i to, i svašta nešto došlo. A onda posle neki dan, opet pre neki dan dođe mi opet, a nisi za ono, a mislim da to isto te jačine, ajmo ponovo, nema veze, razumete? Znači, očistili smo jedne tačke, tačku 5, tačku 10, tačku 20 od đavolske optužnice, sad smo prešli to. A sada, ajmo s tačku 6, tačku 12, važno je, cilj jeste da on nema ništa više, da mu ne ostane ništa više, nijedna. Jer onda pravno nema ništa, onda naša molitva skroz nešto drugo. Onda nema prepreka. Nema legalnih, pravnih smetnji, zašto ne bi Božja reč i blagoslov da radi na tebi i meni. Biblija kaže u Kološanima da je on zakucao svaku optužnicu protiv nas na krstu. On je prikovao optužnicu koja je pisana protiv nas.
krv Isusa Hrista, žrtva Isusa Hrista, smrt, pokopavanje i vaskrsnuće je najveći pravni događaj ikada, razumete? Međutim, sve što se tiče krsta, kao na primjer, Isus je umro na krstu za sve ljude, ali ne ide si u nebo. Jer ti to treba da verom primiš i da prihvatiš. U veri nešto u vezi toga treba da uradiš, da znaš, u veri mora da deluješ, znači ono što je na krstu, to je pravno naše, ako mi se pozovemo na to pravo. Razumete? Ako se ti ne pozoveš na to pravo, ne prihvatiš to pravo, ne prihvatiš tu beneficiju, korist, ti nećeš da imaš to ništa od toga. Ranama smo Hristovim isceljeni. To opet znači, ti pravno imaš svaku osnovu da se pozoveš na Božju pomoć za svoje delo. Ali ako ti ne ideš u veri i ne koristiš to, ti nećeš da imaš od toga koristi. Obogaćen si kroz Isusovo siromaštvo na krstu također. Ti imaš pravnu osnovu da se pozoveš na Božju pomoć što se tiče stvari koje su ti potrebne u ovome svetu. Da imaš šta ti treba, kad ti treba, koliko ti treba, još više od toga da možeš drugima da pomogneš. Ali ako ti ne ideš po tom pravu i ne boriš se po tom pravu, ti nećeš da imaš nikakve koriste od toga. Također isto, znači, na krstu je zakucana optužnica koja je protiv nas pisana. Ali ako ti ja ne idemo po tom pravu, ne koristimo se tim pravom, ne idemo da prihvatimo i ne pređemo sve to, da svaka tačka bude očišćena od tebi i od mene, mi nemamo, razumete, koriste toga. Shvatate? Očito je da je đavo upravo zato na sudu, danju i noću, zato što slabo nešto se dolazilo i mislilo da to treba da se radi. Razumete, jednom momentu kada on misli, ja ovdje sam gubim vreme. Ovo više ne funkcioniše ništa. On ne bi to radio. Ali on to upravo radi zato što to delotvorna stvar. To je stvarno silno, moćno, duhovno. Da te optužbe su stvarno silne, jake i zaista nešto što Bogu po pravu ne može da pređe preko toga. On je pravedni sudija i mora na to da se odgovori, a ti i ja imamo svoj deo u tome. Zato kaže, oni ga pobediše, krvlju Isusa Hrista i rečju svog svjedočanstva. Dakle, Isus je stavio molitvu na 3 mjesta, moliš Oca, moliš prijatelja i također dolaziš na sud, da se srede stvari što se tiče suda. Svako od nas bi trebao da dođe na taj sud, da dođe, da donese sebe i da razmisli pred Bogom uz pomoć Duha Svetoga, da li ima nešto tu što se nas tiče lično, a onda da li ima nešto tu što se tiče naših predaka, jer neprijatelj je takav da neće da koristi samo naše, nego će da koristi sve što može, pa i naših predaka, razumete? On će da koristi sve što može, a nema šta drugo nego naše i naših predaka, jer to je ono što mu Božja reč gde može da ide po zakonu. Po Božjoj reči može da ide i može da radi. U oba slučaja ja treba da ispovedimo, u slučaju naših predaka, da li duhovnih, da li, ako imamo i takve, ako imate takvu službu, ili krvnih, ja treba se poistovetimo, da ispovedimo, da molimo za Božje oproštenje i tada, znači, po veri, to biva uništeno. Ta tačka optužnice biva uništena. Za ono što ne znamo, oslonimo se na Duha Svetoga da nas podsjeti, ako smo nešto zaboravili, a što on misli da je jako važno i bitno. I on će to da radi. A baš ako ima nešto što ne znamo, nikad nismo ni čuli od nikoga, a postoji u našoj krvnoj liniji, tu su snovi, tu su proroštva, ostaje neki drugi put da Bog će to također da progovori i pokaže. Na neki drugi način, nešto što nam nikako na um nije moglo doći. Da ispričam još svjedočanstvo brata za koga sam prvi put čuo za ovo.
vidite, ti to čuješ. Sve to piše u Bibliji. A ko ti ne misliš da je to toliko ozbiljno, očito da je ozbiljno, ti ne deluješ po tome. I hvala Bogu što je dao da se sada to zna. I da se to sada priča crkvi. I da crkva može da radi po tome. On je, na primjer, bio u Africi, negdje treba da propoveda, i to su crkve velike. I 10.000 ljudi, 100.000 ljudi, milioni ljudi. Razumete, takve organizacije, takve crkve. I je bila tamo neka proročica koja deluje videoc, koja vidi duhovne stvari na visokom nivou. Iako je brat već znao to za čišćenje krvne linije, koliko znam da je znao, ona je rekao ovako, a ne, daj prvo da ti očistimo tvoju krvnu liniju. Ona je vidjela još nešto treba da se uradi, što on nije znao da treba da se uradi. I njemu je objasnila zašto. Ne želimo da, dok ti propovedaš i služiš ovde, da đavo ima pravni razlog zašto bi te blokirao. Razumete? Da ima pravno dopuštenje da te blokira. Nego mi želimo tebe da ne budeš blokiran uopšte, ajmo mi da očistimo prvo tvoju krvnu liniju i njoj Bog pokazao stvari koje su to koje brat treba da ispovedi, da bi se ta krvna linija koja je skroz očistila to što on vuče. Tako da mi uradimo naš posao, Duh Sveti će da nam pomogne, a ovo ostalo neka koristi i takve duhovne darove i to kad nešto ili neka nam pokaže u snovima ili nekako šta još ima tu ako još nešto ostalo da se podnosi protiv nas legalno, pravno, a da ti i ja nismo znali i nismo bili svjesni toga. Sljedeća stvar, on je posvjedočio, to nije moje iskustvo što nisam radio, ali kažem, on je posvjedočio kako je to isto uradio za svoga sina. Znači, umjesto sin da ide na sud, on kaže kad ti shvataš i razumeš to, ti možeš to je isto zastupanje, da ti zastupaš nekoga drugog. I mi, znači, možemo kroz Isusa da zastupamo nekoga što se tiče naše, koga bi mogli da zastupamo. I da odredimo posao na sudu za nekoga i onda Bog je nešto oslobodio njegovog sina, gde na sudu nije išao njegov sin, nego išao on. Ne mislim na sudu ovom fizičkom, nego mislim na duhovnom. I nešto što je on molio, tražio, pa se nije dešavalo. Kad je na sudu završio posao, onda se desilo jako brzo. Čisto vam kažem kao ideja da, znači, čuo sam da postoji i ta mogućnost da postoji. Hvala Bogu što sve što nam pokaže. Hvala Bogu što on hoće svoju crkvu rasterećenu, hoće da budemo slobodni, hoće da izliva svoje duhovne blagoslove na nas i ne želi da više bivamo sprečavani, kočeni i tako dalje od takvih stvari za koje on već umro na krstu, a da mi možemo da odredimo naš posao. Znači, imate 3 mjesta. Pred Oca, kod prijatelja i na sud, i ponekada prvo na sud, pa onda ovo drugo dvoje mnogo bolje će da funkcioniše. Znači, na sudu da sredimo stvari. Bog je sudija, neprijatelj ima svoje tačke, ti trebaš da ispovediš, priznaš. Oni ga nisu pobedili tako što nisu sagrešili i što su rekli ne znam ja ništa u vezi toga. Mi pobeđujemo tako što je na krstu to zakucano. Na krstu je to uništeno, ali ti ja moramo svejedno da ispovedimo. Da ispovedimo i da molimo za očišćenje. I onda jednu po jednu on gubi totalno. Oni ga pobediše krvlju Isusa Hrista i rečju svog svjedočanstva. I kada više nema ništa protiv tebe, onda samo možda napraviš nešto novo. Šalim se, nemoj to da radi. Nemoj to da radi. Ali ako napraviš nešto novo, brže bolje, idi, sređuj to, kao što nam Sveto pismo uči. Ako priznamo naše grehe, veoma pravedan oprosti i da nas očisti od svake nepravednosti. Zahvalit ćemo se Bogu za njegovu milost. Oče, hvala ti za tvoju dobrotu i vjernost. Hvala ti Isuse što sud jeste veoma važna stvar i vidimo da je to toliko važno da si ti advokat, da je Duh Sveti advokat, a i neprijatelj je protiv nas, naš tužitelj. Hvala ti, Gospode, što nam daješ da vidimo da su to stvarni procesi i da je to stvarno mesto
i da se to zaista dešava u duhovnom svetu i da mi moramo da budemo oslobođeni od svih tačka optužnice i da mi imamo deo u tome i da ti hoćeš nama da pomogneš. Pomozi nama, Gospode, da svi mi dođemo pred tebe na taj sud, večera, sutra, ovih dana i možda i više puta i da sve ispovedimo, da se svuda poistovetimo sa našim predsima i da molimo za očišćenje i da mi budemo čisti i naše krvne linije da budu čiste, da nema ništa kroz našu krvnu liniju i da nema nijedna optužnica protiv nas po kojoj bi moglo neprijatelj da sprečava i da koči tvoje delovanje sa nama, kroz nas, u našim životima. Hvala ti za tvoju milost i hvala ti za tvoju ljubav i za sve što si nam pokazao i vodi nas i dalje u dublje u svoju istinu i hvala ti za slobodu koju ti nama želiš da daš i koju ćemo mi da doživimo u tebi. Slavimo tebe, Bože, jer zaista kad upoznamo istinu, ona nas oslobađa. Hvala ti što si zaista sve uradio na krstu za nas i nas vodiš sve više i više to da shvatamo i sve bolje i bolje to da primimo. Hvala ti, Gospode, hvala ti za tvoju žrtvu po kojoj možemo da budemo slobodni od svake neprijateljske optužnice. I slobodni da nas ti možeš blagosloviti i da izvješ svoju milost. Hvala ti, Gospode, za to. Hvala ti za ovu istinu i Isusa. Amen.